मरोइबा पाव मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की रेगुलर वाइस चांसलर थमनब होनरी हाइना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लाना हाइख्रे। लिसिंग अनि कुनगा हुमदोय की इरांग न थबक लेपलुरबा सिंगदा वाटर ट्रीटमेंट प्लान मथौ तौहनबा हौरे हाइरे। मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के अनोबा चेयरपर्सन राजनीति की इथिल याउदना अथुबदा खनबीनबा ट्राइबल यूथ काउंसिल मणिपुर लेंगा की पुनिंग चिंसलक्री। खुरुमजरे आईएसटीवी की पाव मियंग ताबी बसिंगबु तराम नौचरे हौजिक पाव संतोन पिजरे। मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी MTU की चयनब लोइसिलगा रेगुलर वाइस चांसलर थमननबा लेंगाकन होनरे। विजन अमग लोइनाना रीजन असिदा कानब पीब ngamnaba यूनिवर्सिटी असिना होनसी हाइना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लाना मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 10 सुबह मपोक कुमन थोरमदा हाइख्रे। तागेल पातलेबा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैंपस दा पांगथोखिबा थोरम अदुदा धनमंजुरी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर W चांद बाबू मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार रामानंद नोंमै कापमना मरोइबा मियोइसिंग ओइना सरुक याखे। गवर्नर अजय कुमार भल्लाना मखा तारदुना ngasi numit asti innovation gi lamda amade youth singe revolution da thajaba thamba singi hotnarakiba amade utpangam kiba sing aduge harauba phongdok minaba gi numit amane। यूनिवर्सिटी असना लाखिबा लंबी असी शिंथानिंगाई ओय नुमित असना लाकपदा हराउब फोंदोक मिनब खक नतना लिसिंग अनि तरागा तरुक्तगी हौरखिबा यूनिवर्सिटी असना थमखिबा पांदम नहोंगना निंगसिंग मिनब मथौ ताय। लमदम असिदा इंडस्ट्रियल सेक्टर पाक चाउना लेबा खुदोंग चादबा लेरबसु नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दा टेक्निकल गा मरी लेनबा यूनिवर्सिटी अमा ओइबना कदाई फाउबा यूनिवर्सिटी असिना कंट्रीब्यूशन पीबा याबगे हाइबा खंगना चंगसिलगदे हेन माइ पाकना तौबा ngamgani। कोर्ट केस लेबना वाइस चांसलर अमा थंबा ngamdribase गवर्नमेंट अथुबदा रिजॉल्व तौरगा रेगुलर वाइस चांसलर अमा हापननब होनरे। यूनिवर्सिटी असी हौगलकलिबा अंगांग अमगुंबने यूनिवर्सिटी असिबु लमजिंगलिबा फैकल्टी सिंगना यूनिवर्सिटी असी करंबा माइकैदा लमजिंगलबदी हेन फगनी हाइबा मिटिंग थमसी। ब्रांड एम्बेसडर ओइरिबा महैरोय सिंगनसु यूनिवर्सिटी असिबु नुंगसिबा मथौ ताय। यूनिवर्सिटी असिदगी तमख्रगा माइ पाकपा मी ओइख्रगा यूनिवर्सिटी असिबुसु चिंखतनबा होनसी फोंदोखि। I myself regret that we don't have a regular vice chancellor of this university because of some court cases and all, but government is trying its best to resolve that and appoint a regular vice chancellor. Today, as we celebrate the growth of this institution, we also reaffirm our shared commitment to technical education and is rooted in the regional needs but aspires to global standards. I also welcome and congratulate students, the soul of the university, who carry forward its vision with energy, purpose and excellence. And later on you become the brand ambassadors. On this Foundation Day, we celebrate not only the past and present of Manipur Technical University, but also its promise for the future. Let this institution continue to be a beacon of hope and excellence, not just for Manipur, but for the entire northeastern region. Let's renew our collective commitment to ensure that MTU stands tall as a model of academic innovation, ethical integrity and social impact. I once again offer my heartiest congratulations to everyone associated with this institution, and I look forward to witnessing many more milestones in the years to come. लिसिंग अनि कुनगुमदोय की इरांग न थबक लेपलुरबा सिंगदा वाटर ट्रीटमेंट प्लान लियांगमाई नहा तरुक ट्रेनिंग पीदुना अमुक मथौ तोहनबा हौरे हाइना PSED की चीफ इंजीनियर सोंगरै फाव वासुमोना ISTV न्यूज का उनबदा फोंदोरगले। महाना मखा तारदुना स्टेट असिदा थोकलिबा इरांग असिना वेस्टर्न पार्ट वाटर सप्लाई सिस्टम ओरिबा सिंगदा वाटर ट्रीटमेंट प्लान कॉन्फ्लिक्ट जोन मनुंग चनबना शट डाउन तौखिदुना फंक्शनल ओइदबदगी जिंखाइचिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लान ना इम्फाल एरिया गे थांगमैबन लंफेल सगोलबन उरिपोंगना चिंगबा मफम खरा इसिंग पिदुना लाखिबने हौजिकती वेस्टर्न साइड वाटर सप्लाई सिस्टम ओरिबा सिंगदा वाटर ट्रीटमेंट प्लान रेस्टोर तौदुना अमुक हन्ना मथौ तौबा हौरे।
Water treatment plant asida thabak tawramba maitei amadi kuki staff sing changba kinabana masigi solution ama puraknaba singda dam mathakta leiriba liangmai khul Irang Nagadagi Nahat Taruk Khalaga Porompata leba water treatment plant the training piraba matungda thabak tawhanba hore 15-16 MLD capacity leiriba singda water treatment plant na haujiki oina iroi semba clear water reservoir da ising piduna Impal Western part sing ising phangale amade Kangchup lomda su khaidoktuna ising piri Adumoinamak hana ising panglamba langjingi mafam kharade haujiksu ising panghanba ngamdre singda water treatment plant gi oina lin season da ising pibada awaba mayok narabasu amuk hanna mathau tawhanba haukiba asina Impal area da isingi awaba lehalaroi haina chief engineer na makata na phongdorakli Hojikti western side ki singda gi restore tawre singda gi kamain restore tawra hairaga hanadi koi se kuki jin now sing mete jin now sing hanadi department ama gi na adum pulap adum shuminara leiramba gainoli irang du dagi di amasu chen gre amasu changba ki ani makse treatment plant du da thabak su sing hamdre ado last keno wena sigi solution purakse na koi se khallaga irang naga haina khun macha ama le lengmei gi khun singda ta manakta mokoi dagi hojek youth taruk se koi na kauthoga Porampat ki treatment plant da train tawraga mokoi si thajillaga mokoi da operate tawhali aduna hojikti singda dam je Kangradi adum phajana keno hoigini Manipur State Commission for Scheduled Tribe ki anoba chairperson Rajniti ki ithil yaudana amade tribal singi social practice yauna customary law sing khangba ama athubada khanbiu haina Tribal Youth Council Manipur na lenga ki pungning chingsilakli Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mifam amada council asigi vice president Thangmaingam Aungshina Manipur State Commission for Scheduled Tribe ase lisingani taraga mari de semduna lisingani taraga taruktagi mapung phana tribal miyam gidamak thabak tawduna lakhibane adubu July tara mari dagi de chairperson oina leramba adu mahaki matam loikhibadagi pham ase hangduna leiri Masina maram oiraga commission asi mathau tawdre government notice thoktuna anauba chairperson ama athubada hapiu anauba chairperson khanbada political influence changbiganu loinana chairperson oigadawriba mioi adu tribal miyam gi maramda henna khangba social practice yauna tribal gi customary law sing mapung phana khangba mioi ohengadabani Karigumba lengakna loan na thupna chairperson khalak patarabadi Tribal Youth Council Manipur na tumina leithokloi mari leinaba authority ki mathakta unconstitutional oiba mawngda chairperson khalli haiduna court ta chatuna singnagani haiki Tang Tramari 2025 chairperson ni term se loyabani jikse government na min leisilaga notice thok tabida main poroba ne matang sida chairperson su term loyaba adu function su thok ngamdraba asim matang sida government concern authority da pani hayin bisidi athuba matam da notification thokbiro transparent da tobiro without political influence tawdu nepotism tawdu corruption tobidunu karigumba notice thoktraga law na torma khorma tarabadi KYC sina tumi leroi competent authority da sidi unconstitutional oye haina akoina court challenge tawni Jiribam district talaiba mahairoi lup mangana diet center thambina bachang silamba khungjang adu director ga phamina duna mathang chahi gi session dagi hauragani haibagi thajaba pirakpadagi handokre wafam singa si Jiribam Babuparada laiba Desam District Council Jiribam ki office ta MSF Desam KSA Suk amadi AMS mahairoi lup manga asina sinduna pangthokiba paugi mifamda KSA District Council Jiribam ki president ke Somorjit na haikibane Mahanamakatana July tarada Jiribam District asida diet center ama thambiu haibagi memorandum ama governor de pisin kraba matung Jiribam miyam ga khusham naduna khongjang kaya changsin kraba matungda director na July taraga nipanda principal secretary SCERT da memorandum adu pisin kraba matungda report amastu thajin biramki makatana July kunga manga da director ga phaminaduna wari
सानखिबा अमदा डायरेक्टरना अगस्त था असिगी मनुंगदा मथौ ताबा स्टाफ सिंग लौबा हौनबा प्रपोजल थारगनी अमदे लागिबा सेप्टेम्बर थागी मनुंगदा जिरिबामदा डाइट सेंटर सारिबा असि लोइसनब होनरगनी लोइनाना मथंग चहिदगी सेशन हौनब होनरी हाइना अइबा चेरोल अमा डायरेक्टर एरोमेन पिरकपन मरम ओइरगा महैरोय लुप मंगाना चंगसलंब खोंजंग मतम खरगी ओइना हंदोकले हाइखि तोंगानबा खोंजंग कया संहिंग्रब मतुंगदा जुलाई की तांग कुनमंगादा अखोइना डायरेक्टर गा पुंग अमा मखाइरोम फमिनदुना वारि साबा मतमदा डायरेक्टरना चलिबा सेप्टेम्बर की था सिगी मनुंगदा जिरिबामदा डाइट सेंटर सारिबा सि लोइसलगनी अदुगा अगस्त था फाउगी मनुंगदा मथौ ताबा स्टाफ सिंग लौरगनी हाइबगी प्रपोजल थारनी हाइबगी थाजबा थमै लोइनना मथंगी चहिदगी सेशन हौबा यानबगी प्रोसेस तुम हौरगनी हाइबगी थाजबा दुसु अइबा चेरोल लोइना पिबिरई थाजबा सि पिरकपगी मखा चथरको ओइना अइखोइना महिरोय लुप मंगाना चंगसलंबा खोंजंग अदु मतम खरगी ओइना हंदोकचरे हाइबा वाफम अदु थमजै लमदम असिदा प्रेसिडेंट रूल लेबा असिना लॉ एंड ऑर्डर ngakna thambada mating oiragasu miyamgi oiba miyutsingna semba popular government ama thambana democracy ki wahanthok leiba hengani haina security of the north east region in the changing global scenario haiba thimda अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अमदे बीर टिकेंद्रजीत यूनिवर्सिटी कांचीपुर सिंधुनंगसी यूनिवर्सिटी असिगी हॉल द पांगथोखिबा खन्ना नैनबगी थौरमदा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर के हिमालयना हाइख्रे ngasi thoram atuda RSS के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख मेन प्रदीप जोशी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की BSc डॉक्टर अनुपम मिश्रा सिक्योरिटी एनालिस्ट रिटायर्ड कर्नल RK श्रीवास्तव सिक्योरिटी एनालिस्ट एनी रीजन कर्नल सापम शांति कुमार अमदे लेफ्टिनेंट जनरल LN सिंहना मरुएबा मियोय सिंह ओइना सरुक याखि डॉक्टर के हिमालयना मखा तारदुना लमदम असिदा थोखिबा चरांगनबा तंगदु लेतादबा कया असि पियार लाकलगा खरा फगनी हाइना मियामना लौनरमे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तौबा अमदि अतै सोशल एलिमेंट सिंग लाक्सिनबा खोनबदा प्रेसिडेंट रूल असिना खुमांग चौक्सिना थबक तौरे मियामना पियार द थाजबा थमलुबगा हौजिक ओइरक्लिबा असिगा खरदी तायोनबगी ममी तारे हौजिक लमदम असिदा ओइरिबा तंगदु लेतादबा कया अमदि असोइबा अरानबा कया असि सेमदोकपदा बियार थंबगिसु यामना मक्तंगाई फदबलै नॉर्थ ईस्ट स्टेट चिंगी अपुनबा बाउंड्री गे चादा मरबुद्रा निपांदे इंटरनेशनल बाउंड्री ने चादा अनीना मेनलैंड इंडिया का समनरिबने मसिगी सुमथक्ता निंगथीना संबल खादबना इंटरनेशनल बाउंड्री असिदा म्यांमार बांग्लादेश अमदी अतै युमलोन नबलैबाक सिंगदगे प्रॉक्सी वारफेयर कया अमसु नॉर्थ ईस्ट स्टेट चिंगना मायोकनरे मदुदा सुनतना आर्म्स स्मगलिंग ड्रग अमदी टेररिज्म की साफु कया नमरम ओइरगा इंडिया की नॉर्थ ईस्ट असि तंगदु लेतादबा फिबम अमदा लैहनबगी अचौबा मरम अम ओइ हाइकि आज 98% है नॉर्थ ईस्ट की बॉर्डर से 98% थी नेबरिंग कंट्रीज के बॉर्डर में ओनली 2% से इंडिया का मेनलैंड इंडिया का जॉइंट और सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन स्नैक का हरे अब 98% की बॉर्डर से यहाँ पर से अचौबा कनॉमनी कहीं मतलब बांग्लादेश की बॉर्डर जो था 4,480 किलोमीटर्स में बांग्लादेश की बॉर्डर जो था अभी इंडो म्यांमार बॉर्डर से मणिपुर नागालैंड कमी तो मिजोरम तो ऐसा सिर्फ 1,760 किलोमीटर्स सिर्फ में पोरस बॉर्डर ना अदुना इलीगल एक्टिविटीज में हम तो होगा अभी फेंसिंग जो लेके अभी असम राइफल जो हुजिकता हवा बॉर्डर पे चलता हो रहा अदुगा BSF ना बांग्लादेश बॉर्डर से अक्सर असु जी इलीगल इमिग्रेशन अभी स्मगलिंग अभी टेररिस्ट मूवमेंट सिगी में आपसे अचौबा थ्रेट अमदे आइगी वखन PR की एक्टिविटीज यामनसु अदम प्रोग्रेस भी लेको रिकवरी आर्म्स लेरी अदगी मयाम सरेंडर तो कर लेरी को अबे स्पीड तो कोन याम तो हनिन बगा मन तो खितंग दी खरा का तो अदना ओवरऑल एम दी पॉपुलर गवर्नमेंट लेगिना दी पारकनी संगनाइरबा प्लेराइट अमदे थिएटर डायरेक्टर रतन थियामना लेखिद्रबसु महाकी मिंग अमदि सक्तमबु काउदनबा मितम अमा मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल की कॉम्प्लेक्स दा सानबा खना नैनबा लेरे हाइना
MSSLC की जनरल सेक्रेटरी वाई नीलचंद्रन हाइरे लेखिद्रबा ओजा रतन थियाम गे संगाई द पांगथोक थौरमदा MSSLC की लाइफ टाइम प्रेसिडेंट PH गुणचंद्र शर्मा MSSLC की प्रेसिडेंट लाइश्रम तोम्बा काउंसिल की एडवाइजर तरपोन अमदी शुमांग लीला की नुपा अमदी नुपी आर्टिस्ट कयाना सरुक यादुना आर्टिस्ट सिंह अमदी इमुंग मनुंग की मियोय सिंगना लेखिद्रबा की फोटो द लेशु कतुना इकाई खुना बोटखे ओजा रतन थियामना लेखिद्रबसु महाकना तौबीरंबा थबकसिंग अमदी लौबीरंबा तोंगान तोंगानबा थौदांगसिंग मखा ताना चथरबदे हिंदुना लेहोंगनबगी पांदमदा काउंसिलर्सना खनरी हाइरे ओजागी मिंग अमदी शक्तंबु काउदनबा मितम अमा MSSLC की कॉम्प्लेक्स दा स्थानबा खननैनबा लेरे स्टेट असिगी सुमांग लीलाबु नेशनल अमदी इंटरनेशनल की थाकता पुथोक पिरंबा सुमांग लीला एसोसिएशन कयाबु मालेम की थाकता चिंखत पिरंबा ओजाना लेखिदबदा मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल अवाब फोंगतोके एलायंस एयर की फ्लाइट चटखिबा तांग अनीदा इम्फालदगी गुवाहाटी फाउबा पाइगदबा अदु खुदोंग चातबा खरना मरम ओइरगा फ्लाइट कैंसल तौख्रबा मतुंगदा नुमित अदुगी पैसेंजर सिंग अदु ngasi चटननबा खंगलकपदगी ngasi पैसेंजर सिंग चटननबा थौरांग तौरिङैदा अमुक हन्ना ngarang कैंसल तौरे हाइना मरी लेनबा अथॉरिटी ना खंगलखरे हाइरे मसीना अनाबा लायेंबा यावना अथुबगी चटकदबा कयादा चावना खुदोंग चातबा मायोकना ले हाइना पैसेंजर खरना नुंगाइतबा फोंदोरकले मखाताना पैसेंजर खरना मैनेजर का उनदुना फ्लाइट कैंसल तौरबनीना चटननबा अतोपा अरेंज अमा तौबियु हाइबदा मैनेजर न मदु ngamdre हाइना खंगलकले हाइरे फ्लाइट की टिकट की पैसा अदु हंदोंगनबा हाइबदसु नुमित 8 निगी मनुंगदा अकाउंटता चंगलकलगनी हौजिकी ओइनदी पैसा हंदोंगनबगी खुदोंग चाबा लेरोय हाइना खंगलकले हाइरे एलायंस एयर की मरी लेनबा अथॉरिटी ना तौरीबा थवोंग अदो पैसेंजर कयाना पेंदबगा लोइनाना मरी लेनबा सिंगना मखोइगी मथक्ता असिगुंबा सि मतुंगदा थोक्तनबा येंगसिनबियु हाइरे वैन ड्राइवर यूनियन दा सेल की डिमांड तौबीगनु हाइदुना ngasi वैन ड्राइवर सिंगना मालोम मखा लेकाई दलेबा ब्रेलेंस स्कूल गेट ममांगदा ब्रेलेंस स्कूल वैन यूनियन मालोमना स्कूल की गेट ममांगदा वाकन मिफम फमख्रे वाकन मिफम अदुदा सरुक याखिबा वैन ड्राइवर अमना लान मरम ओरगा स्कूल असिदा तमलिबा महिरोय सिंगी ममा मपा सिंग वैन भरा चांग नाइना पीदबना अयाम्बनी असिगी मथक्ता बन ब्लॉकेट लेबा मतमदसु थाव फंगदबकी अवाबा कया मायोकनदुना ममल हेन लेरगा अंगांग स्कूल पुननबा होनदुना ngasi फावबा लागलिबने वैन ड्राइवर सिंग असि मही मसिंग तमलुरगा थबक फंगदबदगी अंगांग स्कूल सर्विस तौबना अयाम्बने यूम पुननबा होनबदा अचौबा अवाबा कया मायोकनरिङैदा यूनियन द सेल की डिमांड तौरकलिबसे ड्राइवर सिंगी अवाबा उबिरगा हंदोकपियु हाइना अपील तौखे आंसिंग पिकअप तौरगा होरे सुटी थारी फौसे अखोइना ममा मपा मोइना पेरेंट्स मोइना दायित्व लौरगा आंगांसिंग सिबु गायरा करी सोइगिदगे कदौगदगे हाइना अखोइना याम कन्ना सेक्सिना सेनेजन होनरपा अदुगा आंगांसिंग सिबु अफबा माइगैदा क्वालिटी डिविजन प्रोनबा होनबदा अखोइना अचौबा मतेंग पांगजरिबनि मसिदा अखोइना मसिदगी आंगांसिंग सिदगी खजिगी फंगजबसिना अखोइ इमुंग मनुंग पुनदना अदगी कनो तौना अवाबा कया असि मा थेनजरिबनि अदुगा मरक्सिदा अखोइना हाइजनिंग बमना गार्जियन सिंह पैसा से अखोई मतम चाना पीबीदबा मणिपुर की फाइनेंस की फिवम फतबनिना अखोई मतम सेन मतम चाना पीबीदना अखोई अवाब कया सुमायोने अवाब सिंह से खांगा आंगांग सिंह कई सोईदगेन अखोइना कन्न होनजदना ngasi फावबा होनजरी मसिदा अखोइदा सेन की डिमांड तौबीदना अवाब पीबसे तौबीगनो हाइना हाइजरी इरांग सिना मरम ओरगा चुराचांदपुर अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट का ताइनबा चिंखोंग चिंगयागा नंगनना लेबा हाना इरांग ममांगदा लौ उनरंबा लौफम सिंह हौजिकना कुकी सिंगना इथै लौखोंगी इसिंग थैखिबदगिनी हाइदुना लौ उबा यादना लेरिबा लौफम अमदी लौ पानबा हौरबा लौफम कया इसिंग वाटपदगी लौ पानबा ngamloidabagi फिबमदा लेरकपदगी डीसी बिष्णुपुर अमदी चीफ इंजीनियर माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट की पौताक मतुंगिना ngasi मोइरांग केंद्र अपुनबा लौमिसिनमी अमदी नुपीलु की प्रेसिडेंट एल मंगलेम अमदी अतै लुकी थौपुबा सिंह लोइनाना लौमी सिंह अमदी माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट बिष्णुपुर की एजुकेटिव इंजीनियर एस ब्रिटामैक्स अमदी AEKH पीटर अनिना लुचिंगबा अतै डिपार्टमेंट की मियोय कयागा लोइनाना कोइना चतुना येंगसिनखिबा अदुदा तेरा खोंसांगबी लेमराम मनिंग ngaidei dam dagi khudekpi maril taraga तेरा खोंसांगबी लाइथेल लोकल त्रोंगलाउबी नाउसेकपा लोकल खुदेकपी लोकल अमदे तेरा खोंसांगबी ममांग
ngaidei marildagi tarakpa isingna charamba Kumbram Lokol, Marong Lokol, Kwakta Kuman Lokol, Moirang Kuno Lokol, Amade Shandong Lokol na Chingba Lokol Singda Ising Piriba Dam Singda Koina Chatuna Yingsinke. Minor Irrigation Department Bisnupurgi EES Bitamix na ngasigi khongchat asina lomi singna thengnariba khudong chadaba sing khara makhai di khangba ngamle adubo irang asina maram oiraga manung yona changba yadabana isingi haurakpham piriba haujik ising thaikhre hairiba mafam singdi yoksinba ngamdre adubo lomi singna thengnariba awaba sing koknanabagi damakte department ke chief engineer ga tanaduna solution puraknaba honaragani haiki Chief Engineer की instruction की मखादा मोइरांग केंद्र की लोमी लुप सिंगा तौदुना अखोई मफम अहुम चटलगा यंगसलुरे मफम सिदा मोइना पामेसे अयामबना खोंग सिंगसे अयामबा सेडिमेंटेशन लम तौर लैरेबा अदुना इसिंगसे लौदा यौबा ngamdre अदुना लोमी सिंगना हाइसे अदुसिने टेंगथोकपिरगा लौ सिंगदा यहनबिनमने अदु अखोई मफम खरा येंगरे अदु खरा डिपार्टमेंट ना तौबा याबा खरा कनो तौजरानी अदुगा आइसु अखोई चीफ इंजीनियर की अथॉरिटी द तानाजरागा करी करी तौबा यागदगे यंगसिनजगे Khongchara duda saruk yakiba Moirang Kendra apunba lomi shinmi amadi nupilu ki President El Manglemna athubada lomi shingi damak khalaga lomi shingna khuda ki pamliba sing thabak oina pangthokpiu masida natana hana mamangdagi su haijaduna lakpa Kumbram Dam asisu anauba ama oina sabiduna loma pari cham hena lairiba lokol asigi lomi shingbusu awaba kohanduna jinjakta mipal tangtaba lamdam ama ohelasi haiki Sungai dei lok hari ba singi singna pulga thengen si dei stock tawraga hari ba lopam jinga si loina manage tawbani adu ba hari ba thengel ji sai ani hum mena sembi rop ko dei akoi gi sengi level da su haijara bani semna su wadara ma thengel ji semju lo haibal la rabani amadi akoi local melian su yengsin biram bani labak thibi dei akoi pya lagi bi sidegi akoi da saman na thokhe badi pocha ji pawo senjin bi da na lomi da awa bo iduna laire koi gi ngasi lakpi ba MI gi PR matam so oibina sip engineer gi wakhalon da singsin bi duna ai ba moirang si changing singya gi mafam masi hena awa tara ba mafam ni khanbi duna akoina thangkachadiba thengel sing amadi thailo kong sing asi sembina wa haiduna akoi gi lomi luki mai kai digi ning singjade Oji paugi marthana timre prematang lominasi Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Kapidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Kapidon Cup Syrup thakpiu Kapidon Cup Syrup Wow Soccer company gi Crown Makerel Chahi yankhai suraba soccer company gi Crown Makerel Hauzik market ta phangbiragani Mahaw yamna leiba pisu yam chawba Crown Makerel saman mayamsu mahaw yengbiu Crown Makerel Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakta amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Braki matung da mukan na taram nuk chari makataba pauda ngasi Jiribam gi chingdong lekai da leba Daffodil Public School gi ahanba mapokumon thoram pangthokre ngasi pangthokibe thoram aduda Administrative Committee Dibong GP gi Chairman RK Nobinsana Maira Club chingdong lekai Jiribam gi President K Komol Daffodil Public School gi Principal cum Co-founder Abdul Salam amade Jimpal gi President L Bimola Susaryaki RK Nobinsana na lekai asida mangal piba ngamba school ama duna tungi haurakliba mahiroi kayabu mangal phanganduna tungi mirol gidamak chawkhatpa khunai ama oina ba khonabada chauna mateng panglakani haike lekai asida leiriba imung singna school gi committee ga punna phaminaduna yumthong khudingi angang sing asi school asida mahai tamhannaba warep loba mathau tai haike Daffodil Public School ki Principal cum Co-founder Abdul Salam na Jiribam ki Mayolda Educational Hub oina leiriba asidagi khitang lapthoktuna Educational Institute ama thambada matik chaba mafam amada yenglakpada jingdong leikai asi oikibani mafam asida school yamna leitaba amadi mairoi sing marang kaina leiba leikai ama oibana ama
amasung mahiroi-sing asibu afaba education piduna matik chaba mi ama oina hotnaduna school asigi pandamne maram aduna oja sing asi well qualified oiba oja sing thamlibani haiki Khuraijam Nimai Charan ge punsi amadi khorirol haina mingthonba khomjinba warengi lairik ama Manipur Press Club ki loktak holding asi iramdam miyam gi apunba khorjai lob ima khol awang posangbam khunongna sinduna pangthokre thoramatuda Manipuri Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi ki convener Rajen Toijamba ima khol gi president Sagol Sem Bilasni Sahitya Academy Award Khatri Bira amade Manipuri khorirol bu nungsijaba singna saruk yakhi Phongliba lairik asigi matangda Manipuri Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi gi convener Rajen Toijambana Malem ge ani shuba lanjaw matungda khonglakliba Manipuri khunai amade punsi mahing kaya ase Khuraijam Nimai Charan gi Sahitya gi khutha singda ningthina utle matam adugi Manipuri singi punsi da thengnariba awaba khudong thiba amade chumdaba matau singi mami chawna lairik asida tari haire Mahangna Manipuri Sahitya Isai amadi film gilam singda tawramliba thabak singbu ningsingduna mahaki thabak singdagi khomjilaga ima kholna Khuraijam Nimai Charan gi punsi amadi khorirol haina mingthon ba lairik asti pongbani haiki hi ahum amadi Richard Mason gi the wind cannot read haiba si nungsiti paba haite haiduna Lairising asida matamdugi samaj Manipuri samaj gi masak kaya sanga se kulli asida sunatana mahaki saireng kaya isai chamaga marfu upainas wari punsi wari kaya Manipur da ihal hanba oina Manipur gi leihau da Dada Saheb Phalke gi mahaki father of Indian drama haina khangnariba Dada Saheb Phalke gi adugumbo wareng tarik adu mahagna handokpremi Southeast Asia Cultural Organization gi taraga mangarak suba mapokumon thoram ngasi ya school da leiba Manipur Dramatic Union da pangthokre thoram aduda Environment and Climate Change gi director T Brajakumar na male masida leiriba thawai panba singi marakta mioiba aikoi shu amani aikoi mioiba masel gi marakta unaba yadana hana sunaba kaya mafam kuding da thokle yamna tangna pokpa mapok ase mamal yaudana hana sunabana thawai kaya aremba da manghale asigumba se culture leitaba mafam singda tatana thoe culture na mioiba singbu nungsiba gi lepun amana chetna punsile lamdam ase culture bu awang ba thakta pukhatpa lamdam amane adubu laibak thibade ngasidi kangkhong chairaba lamdam ama oire khunai asida aikoina hingbada yamna awaba phibam ama soidan oirakani haiki ngasi mama pa oiba aikoisna aikoi isada piramgadaba responsibilities karino parenting have mama pa gi role sam saw ai sa to putu ko te gi responsibility ai isada bu tungi magi masadu bola kan ai isu du su miwe mo lai pum pibus bana manas pibi mo sangne mo be ke ma ai dina se gi sa de li video activist man khna missing phangali ma sasron ba ngamna ba oxen phangali ko hai magi masaduna hai ai isuduna mapun si supa thakna be sing mani budu phangmona madra mapun su mana si di baba musaso hono ba sim nu sman phangmona madra kamdona aina pithvi malem sa koi mase hingina rogani miyo be koi kunai se kamdona hingogo de habi tumba knowledge bibanga mama pa madra ka lai ngasi de budu NEP 2020 की मंगा सुबह कुमन थौरंगा मरी लेना अखिल भारतीय शिक्षा समग्र शिक्षा मणिपुर की क्लास प्री प्राइमरी दगी क्लास 12 फाउबद लेबा CWSN Children with Special Needs Mahiroi Singidamag Chathariba week long mega identification assessment and age and device distribution camp ki saruk ama oina medical assessment camp ama Khangabok Higher Secondary School da pangthokre samagra shiksha DPO ZEO Zone 3 Thaubal gi IED amasung IEDSS na RBS ke District Health Department Social Welfare Manipur amadi Alimko ga puna khushamnana sinduna Thaubal District ki oina pangthokpa camp ka mari leinana Program Officer P Sukumar na camp asida children with special needs mahiroi sing asigidamag visual impairment, hearing impairment, cerebral palsy, orthopedically impairment amadi mentally impairment na chingba pangthoktuna makhoi bu masak khangdok na bakhonari haiki
assessment and identification aid and device distribution camp si sinjabani masidai sida laiba angang sing si akoi gi visual impairment degi hearing impairment degi cerebral palsy automatically impaired intellectual disability haiba sumba makhal gi angang sing se class pre nursery degi na class 12 fo man ga laiba angang sing se hida laksaraga akoi identification tawraga moi koi gi koi esna device sing se akoi tawna yenthok sabani do haijeri ICAR Indian Institute of Groundnut Research Janugad ki Senthang Makhada Central Agricultural University Iroi Sembagi Makhada Leba All India Coordinated Research Project on Groundnut Nasinduna Scientific Cultivation of Groundnut Haiba Hiramda Numinini Chupna Kaksing District ki Kairakta Chatharakpa Training Program Ngaslution Kre Training Program Asigi Ahanba Numita All India Coordinated Research Project ki Senior Scientist Dr. K.H. Pramesna Groundnut Thaduna Karamna Lomi Shingi Senmilon Pagatangani Haibagi Matangda Wangangke Ngasinini Chanba Numita All India Coordinated Research Project on Groundnut ke Senior Technical Officer Laishangbam Jaminina Value Added Products of Groundnut ki Matangda Wangang Bagaloinana Groundnut ki Siambayaba Tongan ba Polam Sing Practical Oina Take Training Program Aduda Kairak Gram Panchayat ki Manungda Laiba Tongan ba Village Level Federation ki Nupi Chamarum na Saryaki Horizon Hospital and Research Institute Amade All Manipur Kidney Transplant Patients Welfare Association na Sinduna National Organ Donation Day Lisingani Kungamanga gi Thoram Horizon Hospital and Research Institute ki conference hall da pangthokre Thoramadu da Managing Director Horizon Hospital and Research Institute Dr. Yambem Yaima Director Urology Uro-Oncology and Kidney Transplant Max Hospital Dwarka Dr. Mrinal Pahwa Transplant Program Manager Max Healthcare Manish Kumar Momgoin Amade Consultant Nephrology Max Hospital Dwarka Dr. Sailendra Kumar Singna Sarugyaki Thorunga Mari Lenana MD Horizon Hospital and Research Institute Dr. Yambem Yaimana Aikoina Hinglinge Matamda Organ Sing Donation Torumba Haibasi Yamna Phaba Khongthangni Masina Aikoina Laikhidraba Matungda Aikoigi Organ Sing Aduna Atopa Mioi Amagi Mapok Ama Pokpigadoribane Maramaduna Organ Donate Tobiu Haiki Numinini ki Khongchetta Impal da Laklamba Director Urology and Kidney Transplant Max Hospital Dwarka Dr. Mrinal Pahwa Consultant Nephrology Max Hospital Dwarka Dr. Sailendra Kumar Singh Amade Transplant Program Manager Max Healthcare Manish Kumar Mamganna Hotel Impal da Leningaida Silent Digital na Harautayam na Okre Hairi Loislakpada maroiba pau amuka na pijari Manipur Technical University ki regular Vice Chancellor Thamnaba honari haina Manipur ki Governor Ajay Kumar Bhala na haikre Lisingani Kungahumdoi ki irang na thabak lebluraba Singda Water Treatment Plant mathau tohanba haure haire Amade Manipur State Commission for Scheduled Tribe ki Anoba Chairperson Rajniti ki ithil yaudana athubada khanbinaba Tribal Youth Council Manipur na lenga ki puning chingslakni Hosiki oinadi ISTV na pijaba pau matang salujare miyang tabiri basing mamkan